Bakunzi ba Judgment Truth Victory ndabasuhuje, ubuntu n'amahoro bikomeze kubana namwe. Nabazaniye gahunda nshya nziza rero ya Soma Bibiliya, aho tuzasoma isezerano rikuru ndetse n'isezerano rishya. Tuzifashisha rero Bibiliya yera, Bibiliya ntagatifu ndetse na Holy Bible ariyo y'icyongereza. Rero tuzasoma Old Testament aribyo sezerano rikuru ndetse na New Testament aribyo sezerano rishya. Nkurarikira rero gukora subscribe, share, like ndetse na comment. So now we are going to start the chapter number 1 in verse 6 in the Bible or Holy Bible King James Version. So Genesis chapter 1 verse 6 said that, let's read. And God said, let there be firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters. Let's repeat again. And God said, let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters. So I invite you to do subscribe, share, like, listen, and also comment depending what you are understanding. Muri Bibiliya ntagatifu igice cya mbere umurongo wa 6 Imana iravuga iti ntihabeho ikirere hagati y'amazi gitandukanye amazi n'ayandi mazi. Imana iravuga iti ntihabeho ikirere hagati y'amazi gitandukanye amazi n'ayandi mazi. Ese urabyumva ute? Imana ni uku nguku yavuze bibaho, itegetse birakomera. Rero muri Bibiliya yera bagira bati, muri Bibiliya yera aho reka dutegereze twumve icyo havuga. Muri Bibiliya yera igice cya 3 Imana iravuga iti habeho isanzure hagati y'amazi rigabanye amazi n'andi mazi. Ndatekereza rero ukurikije uko byumvishe wakandika muri comment hanyuma ukatubwira. Amahoro n'imigisha bibane nawe.